hatumtaki Idi Amin mama. Imijyi minini ikomeye ya Tanzania nka Dar es Salaam na Arusha iri kugurumana ubutuvugana. Iyi mijyi irimo akaduruvayo gakabije kabigaragambya kuri leta. Mu bice by'imijyi niba hari ikintu kiri kugaragara kuruta ibindi byose ni imyotsi y'ibiturika, icyumvikana cyonyine n'urusaku rw'abajenizi bari kwigaragambya kuri leta, kandi babenshi bamaze no gusarara kubera kumara igihe kinini basakuza rwagati mu mihanda. Amakuru aravuga ko mu minsi 3 gusa y'imyigaragambyo abagera kuri 700 bamaze kwiburiramo ubuzima, ariko hari n'ibindi bitangazamakuru biri kuvuga ko imibare yamaze gutumbagira ikarenga abantu 1000 kuko abari kuyipfiramo bakomeje kuba benshi umunsi ku wundi. Bose bari gupfa bari gushinjwa polisi n'igisirikare cya Tanzania n'izindi nzego z'umutekano ziri kwifashishwa ngo ziri gukoresha ingufu z'umurengera mu kugerageza guhagarika imyigaragambyo. Abari kwigaragambya bibarwa ko barenga 300 bari hirya no hino mu mihanda ya Tanzania, batangiye bataka amazu y'ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'abahanzi baririmbye indirimbo zisingiza ubutegetsi buriho mu bihe byo gutora, barimo Juma Jux watwikiwe iduka rihagaze arenga miliyoni 700, mu gihe Diamond Platnumz we yatewe ubwoba ko nadasiba ibihangano byose bishyigikira leta ko nawe karaza kumubaho. Bari bwataka inzu ze zikora imiziki za Wasafi n'ibindi bikorwa byose afite muri Tanzania bakabitwika bikaba umuyonga. Ibi natigeze azuyazaho kugira icyo abikoraho kuko yahise asiba posti zose zigaragaza ko ashyigikiye ishyaka CCM. Nawe kandi yahise ahungira muri Kenya igitaraganya. Mu bigaragambya hivanzemo n'amabandi ari gusahura amaduka n'inganda ku ngufu, batatse sitasiyo za gas na sitasiyo za polisi, zimwe na zimwe barazitwika. Batatse inyubako za leta ziganjemo ibiro by'abategetsi bakomeye mu gihugu hose barahatwika. Banagerageje kwataka ikibuga cy'indege n'ahandi henshi. Kuko ubu tuvugana batangiye no kwataka amakamyo manini y'ubucuruzi aca muri Tanzania akomeza mu bindi bihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba, bakayasahura ahasigaye bakayatwika. Ariko ibintu byabaye bibi noneho kurushaho ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora kuri wa gatandatu yabyukaga itangaza ko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora yo kuyobora manda ye yuzuye ya mbere nyuma yo kuyobora by'inzibacyuho nyuma y'urupfu rw'ahoze ari Perezida John Paul Magufuli wapfuye mu 2021. None babigaragambya bamaze kwerekeza ku biro bya Perezida, intego yabo ni ukubifata bakazabirekura uko Tanzania yahawe ubuyobozi bushya bwitegura kugira Tanzania nshya. Imyigaragambyo yemereye nk'iyi irasiga iki muri Tanzania? Ese wari uzi ko urubyiruko rwa Kenya na Uganda nabo bari kwambuka bari gukora ibishoboka byose ngo baze gufasha bagenzi babo kwigaragambya? Mu by'ukuri Samia Suluhu Hassan watorewe kuyobora akaba adaheruka kugaragara ahantu runaka mu ruhame nyuma y'amatora, yaba aragiye kwitsimbaye. Ibi birasiga iki? Tanzania yabiri mwirimbuka kimwe nk'ibindi bihugu bya Afrika birimo imyigaragambyo nk'iyi. Kuki urubyiruko Gen Z ari rwo rwihishe nyuma y'ibi byose? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Komisiyo y'amatora muri Tanzania mu gitondo cyo kwa gatandatu tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 yabyutse itangaza ko Samia Suluhu Hassan ari watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku kigero cya 97.36%. Tanzania isanzwe ituye n'abaturage bagera kuri miliyoni 38 bose hamwe, ariko ibaze ko abiyandikishije gutora ari miliyoni 37,600. Nabwo kandi si bose batoye. Ubyumve neza ko muri bo abitabiriye amatora ari 87% ko abiyandikishije gutora. Aya matora abaye ku tariki 29 z'ukwezi kwa 10 yakurikiwe n'imvuruza biganje mu rubyiruko rwavugaga ko amatora yari maba ataciye mu mucyo kuko abatavuga rumwe na leta babanje gufungwa, abakandida mu yandi mashyaka bangirwa kwiyamamaza,
Mu matora kandi hakavugwa ko habaye mu bwisanzure buke burimo buriganya kuko leta yabanje gukupa internet mu gihugu cyose kugira ngo abaturage by'umwihariko abajenizi bataza gukwirakwiza ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga bigumura rubanda. Ukongeraho nuko kuva Tanzania yahabwa ubwigenge mu 1961 kugeza n'ubu baracyayoborwa n'ishyaka rimwe gusa rya CCM, Chama cha Mapinduzi. Ibi byakururiye urubyiruko rero kujya mu mihanda bakigaragambya, batangiza akaduruvayo hirya no hino mu miji ya Tanzania. Imyigaragambyo iragenda ifata indi ntera kugeza ubwo leta yatangiye kohereza polisi n'abasirikare ku mihanda ngo bakoreshe ingufu zose zishoboka mu guhagarika uku kwigaragambya kuri gupfiramo ubuzima bw'abantu benshi. Hakanangirizwamo kandi ibikorwa biremereye cyane kandi bihenze bya leta n'iby'abikorera bashyigikiye leta. Abashinzwe umutekano bashyizeho itegeko ko saa 12 z'umugoroba ari isaha ntarengwa yo kuba abantu batashye bavuye mu mihanda. Urenze kuri ibyo agafatwa nk'uwarenze ku itegeko rya leta. Banakuraho internet ngo hadakomeza gusakazwa amashusho y'ibiri kubera hirya no hino mu mihanda ya Tanzania. Ariko n'ubundi ibyo n'ibyahagaritse ku kwigaragambya. Iyi miryango irebera uburenganzira bwa muntu nayo iri kuvuga ko Tanzania iri kurengera igakoresha imbaraga n'ingufu z'umurengera, ibiri gutuma benshi bahasiga ubuzima ku bwinshi bitari ngombwa. Ku ruhando mpuzamahanga ishusho ya Tanzania yamaze kuzamo icyasha, by'umwihariko mu gisata cy'amatora hamaze kugaragara ko huzuyemo uburiganya. Ubu mu mujyi wa Dar es Salaam munini wa Tanzania imihanda yafunzwe, imodoka no bisi na minibisi byatwitswe, amaduka menshi yamaze kwatakwa no gutwikwa, andi yarasahuwe asigaye yarafunzwe kubw'umutekano wayo. Naho mu miji nka Arusha na Mwanza imyigaragambyo nahirakaze cyane kuko inyubako hafi ya zose nini ubu ziri gushya, sitasiyo za gaze nazo zamaze kwatakwa. Mu gihe mu murwa mukuru Dodoma leta yamaze kohereza abasirikare benshi kurinda inyubako za leta zirimo ibiro by'abayobozi bakomeye cyane kugira ngo nazo zitinjirwamo n'urubyiruko. Ariko n'ubundi ubu tuvugana muri Perezidanse urubyiruko rwamaze kuhagera rwariye amavubi ngo bakunde bafata iyo Perezidanse bayirekura ruko Tanzania yamaze kuba nshya irimo impinduka mu butegetsi. Isibye kuba ahantu hose muri iyi migi hafunzwe kuva ku maduka kugeza ku mihanda yari y'amamodoka mu minsi yashize, none ubu ngubu ikaba yabaye akarima kabigaragambya. Ibyo bivuze ko abantu bari guhura n'igihombo gikabije kubwo gusahurwa. Ikindi kandi kimwe mu byabaye bishyizwaho akadomo muri Tanzania n'ubukerarugendo kuko nta munyamahanga washyira ubuzima bwe mu kaga agaca mu biturika bw'abigaragambya n'amasasu y'abashinzwe umutekano ngo agiye kurira imisozi ya za Kilimanjaro. Muri Tanzania waba uri mu mihanda wigaragambya cyangwa utayirimo n'ubundi ingaruka zijya gusa kuri bose kuko internet yakuweho, nta mbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa muri Tanzania no koherezanya amafaranga hifashishijwe telefone biri kuba ingorabahizi. Ndetse ibihumbi byinshi by'abanyetanzania bamaze gukomerekera muri iyi myigaragambyo. Abandi b'abanyamahirwe make bafashwe na leta bari gupakirwa muri gereza nk'ibijumba. Muri Tanzania abantu bafite ubwoba ko ibintu biri buze kurushaho kuba bibi umunota kundi kuko nk'ubu tuvugana igiciro cy'ibiryo cyamaze gutumbagira. Ibiryo byamaze kuba iby'abajejeta franga gusa muri Tanzania kuko amasoko n'amaduka byafunze ahantu hose ndetse n'imihanda yakanyujijwemo ibicuruzwa nayo yafunzwe. Bivuze ko uri kunyuzamo agafungura iduka rye ari kugurisha umuceri ku giciro cyose yifuza. Amashuri n'ibiro mu migi hose yafunzwe. Inganda n'abashoramari bose bategereje kubona aho ibi byose biri kwerekeza. Bivuze ko abantu benshi bamaze kubura akazi kabo bari basanzwe bakora, by'umwihariko abakorera mu bice by'imijyi. Muri ibyo ariko leta ya Tanzania kuri za televiziyo iri kuvuga ko imyigaragambyo iri kuba muri Tanzania yoroheje, ngo abaturage bakwiye gutuza bagakomeza kugendera ku mabwiriza ya leta nk'ibisanzwe. Mu mihanda harimo polisi, ku nyubako zikomeye hamaze kugera abasirikare ndetse no ku bibuga by'indege, kandi aba bose bari gukoresha imyuka n'imyotsi birijyana mu maso bakarasa abigaragambya amazi afite ingufu ziremereye cyane. Ndetse harimo no kwifashishwa amasasu azwi nka live bullet. Live bullet ni amasasu ya nyayo ashobora gukomeretsa cyangwa kwica bitewe n'uburyo yarashwemo. Ubu tuvugana hirya no hino muri Tanzania hamaze gushyirwaho za bariyeri aho polisi iri guhagarika abatambuka bose, bigasaba ko berekana ibyangombwa bibaranga kugira ngo babashe gutambuka. Ndetse hari gukoreshwa za kajugujugu n'ibimodoka by'imitamenwa mu mihanda biri gukoreshwa n'abashinzwe umutekano. Ariko ibyo ku miryango irebera uburenganzira bwa muntu ibifata nko kurengera no gutera ubwoba abaturage. Nta gushidikanya abanyetanzania inzara yatangiye kubakuramo akazi. Bari kuvuga ko leta imeze nk'iri mu ntambara ihanganyemo n'abaturage babo. Abaturage batifitiye ingufu zo kwigaragambya n'abatitaye ku myigaragambyo bose bifungiranye mu mazu, bafite ubwoba bwo gusohoka ngo nabo bataza gufatwa na leta cyangwa nabo bagakubitirwa mu gikundi, mu gihe bamwe muri bake cyane bakomeje kwizera ko Tanzania iraza guhagarika izi mvururu.
Umuryango w'Abibumbye n'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika bari gusaba Tanzania gufungura internet nanone abaturage bagahabwa uburenganzira busesuye bwo kuvuga bisanzuye nta bwoba. Mu gihe ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania nayo yamaze kuburira abanyamerika bagenzi babo bari muri Tanzania kwirinda ingendo za hato na hato zatuma basohoka mu mazu. Kwigaragambya nk'uku ni kuri muri Tanzania gusa, ahubwo na Afurika yose yugarijwe n'iki kibazo cy'uko urubyiruko rudafite akazi kandi rubayeho mu buzima buhenze cyane, kandi urubyiruko rwose rwiyumva nk'urufite ibitekerezo bidahabwa agaciro muri leta, kandi hafi ya bose muri urubyiruko babona mu bihugu baturukamo ikintu cyitwa amatora haba huzuyemo uburiganya bukabije cyane, kuko akenshi amatora muri Afurika aba ayobowe n'ishyaka rimwe gusa, kandi akenshi mu kwiyamamaza bigasa nko kurangiza umuhango, kuko n'ubundi haba hiyamamaza umuntu umwe gusa, abandi bakandida barahakaniwe bakangirwa kwiyamamaza. Ubajije impamvu y'ibyo agafungwa, kandi ahenshi mu bihe by'amatora bafunga interinete ngo hadasakazwa ibirwanya ibyo n'uburyo bwose bikorwamo. Mu bihugu byinshi bya Afurika abaturage biganjemo urubyiruko bari kwigaragambya kuko bashaka impinduka muri leta. Barashaka amatora anyuze mu mucyo, bagahabwa uburenganzira busesuye bwo kuvuga ibyo bashaka mu gihe babishakiye cyose kuri interinete, kandi barashaka akazi bubi na bwiza n'imibereho myiza kandi idahenze. Nibyo byihishe inyuma y'imyigaragambyo yose iri kubera hirya no hino muri Afurika. Nk'ubu muri Cameroon haherutse akaduruvayo nk'aka ngaka kari muri Tanzania kabigaragambya nyuma y'uko Paul Biya yaraherutse gutorerwa kuyobora iki gihugu, nyamara amaze imyaka 43 ku butegetsi, anafite imyaka 92 y'ubukure, ndetse n'abategetsi bagenzi be bahagarariye iki gihugu bose barashaje cyane. Hakibazwa ukuntu abasaza rukukuri birirwa barwana intambara zo kwibuka ibyo banyuzemo cyangwa bakoze mu kanya bakabishaka mu mutwe bakabibura. Urubyiruko rugatekereza kuyoborwa n'abasaza nk'abo ngabo bikabacanga, na cyane ko aba basaza ntacyo bazi na gito ku mibereho iteye imbere urubyiruko rwabo ruri kubamo, ubuzima burimo ikoranabuhanga badafite igitekerezo na gito baziho. Muri Kenya baherutse imyigaragambyo nk'iyi y'abajenizi kubwo kurakazwa n'uko leta yari yatumbagije imisoro, ruswa ivuza ubuhuha, kandi akazi karabaye akibura by'umwihariko ku rubyiruko. Ikaba imyigaragambyo yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 50, abandi amagana barakomeretse icyo gihe. Gusa byarangiye umugambi wabo wo kwigaragambya ugezweho kuko leta yahise igabanya imisoro, ndetse bita binagaragaza neza ingufu z'urubyiruko n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kuzana impinduka mu butegetsi bwa Afurika. Hagati mu 2024 kugeza mu ntangiriro z'2025 Nigeria nayo yarimo akavuyo n'akaduruvayo nk'aka ngaka kabigaragambya kubera itumbagizwa ry'ibiciro ry'ibiribwa ndetse n'ingendo mu buryo butari busobanutse. Ibyarangiye na internet ivanweho, hakanakoreshwa n'ingufu zose z'igisirikare mu guhagarika imyigaragambyo yaje no kurangira ifiriyemo abantu 30. Noneho kandi iyi myigaragambyo nyuma y'uko isoje, leta yarongeye itumbagiriza icyo ibiciro by'ibiribwa. Ibyari byabanje guteza impagarara hirya no hino mu gihugu, kandi muri icyo gihe Perezida wa Nigeria yahise anagura indege ye bwite nshya. Abaturage agahinda karababaga kabagira babi kirinda kubica. Utese kubera iki buri gihe hari genizi ari iri inyuma y'akaduruvayo kose kari kubera hirya no hino muri Afurika? Dore impamvu. Muri Afurika abarenga 30% kw'abaturage bari munsi y'imyaka 25, mbega n'abavutse hagati y'1997 kugeza mu 2012. Ni bato mu myaka, baracyafite amaraso ashyushye, ariko bose buri gihe bibona nk'abafatirwa imyanzuro y'uburyo bagomba kubaho. Iyo myanzuro kandi igafatwa n'abasaza bo mu myanya yo hejuru mu butegetsi, nta ruhare abajene cyangwa se urubyiruko babigizemo. Rero iyo ibintu bibaye bibi ku buzima bwabo bukabagora, byose babishyira kuri ba basaza babayobora, babahitiramo uburyo bwose bagomba kubaho. Kubera ko urubyiruko rubayeho ubuzima burimo guhendwa kuri buri kintu cyose, kuva ku biryo, gukodesha ahantu ho kuba, ingendo, kugeza no ku mazi. Urubyiruko ruri kurangiza amashuri n'amayuniversite bafite inyota y'amafaranga, ariko mu by'ukuri naho gukura amafaranga ahari nta kazi babona, kuko nk'ubu 40 kugeza kuri 60% k'urubyiruko rwose rw'ibihugu bya Afurika bajejeta ubukene, abenshi muri bo bunabatumukaho bitwa ngo kandi basoje amashuri. Urubyiruko cyangwa se genizi batekereza ko niba leta idakemuye ibyo bagombe bateza urusaku paka leta yumvisha ibitekerezo byabo. Urubyiruko cyangwa se Generation Z ni abavukiye mu isi igezweho iteye imbere, kuko bakuranye na za TikTok, X aho yitwa Twitter, bakuze bakoresha Instagram na YouTube. Rero bazi uburyo bwose bashobora guhanahana amashusho mu ibanga, bagategura kwigaragambya nk'uku nguku bagamije gusakaza ukuri ku ntera ndende. Ubyumve neza ko nk'iyo leta ibashije kuba yafunga ibitangazamakuru n'ubundi mbuga nkoranyambaga zigakomeza gukora, ubutumwa bukomeza gusakazwa hirya no hino. Nk'urugero muri Kenya, urubyiruko mu kwigaragambya bakoreshaga hashtag
nka reject financial bill mu gutegura kwigaragambya bidasabye ko babanza guhura. Kubera uburyo urubyiruko rwa Afurika rurambiwe abategetsi bamaze ibinyacumi by'imyaka ku butegetsi, kuko ngo bashaka amaraso mashya mu buyobozi ku buryo batekereza birenze ibyo abasaza babayobora batekereza. Generation Z abenshi muri bo ni abahanga cyane mu isi yose y'ikoranabuhanga, bazi neza ibigezweho, bakigereranya n'ibihugu byo hanze y'umugabane wa Afurika, bakibaza impamvu Afurika idatera imbere nk'ibyo bihugu, maze bagasanga bakwiye impinduka mu buyobozi. Niyo mpamvu bahita bategura imyigaragambyo nk'iyi ngiyi, kandi gutegura imyigaragambyo bibatwara amasaha make cyane bakaba bamaze kwihuza. Aho badahagarikirwa hataba umupaka wabo ni ku mbuga nkoranyambaga, kuko nk'iyo bafungiye urubuga rumwe bahita bimukira ku rundi rubuga, kuko bakoresha TikTok, X, Instagram, WhatsApp, Telegram na YouTube. Nk'urugero, muri Kenya mu minsi yashize mu gihe cy'imyigaragambyo bafunze TikTok, urubyiruko rwigaragambyaga ruhita rwimukira kuri X n'amagurupe ya WhatsApp na Telegram, kandi ubwo kandi bakoherezanya ubutumwa burimo amakode ku buryo niyo leta yabinjiriraga bananirwaga kubisoma bikabacanga. Muri Tanzania ho hari gukoreshwa hashtag ivuga ngo Free Tanzanian Voices Trend Worldwide mu kugaragaza ibiri kubera hirya no hino muri Tanzania, babigaragariza isi yose. Ngiyi impamvu nyakuri iri inyuma y'imyigaragambyo iri gufata intera ku mugabane wa Afurika. Ariko ikibazo ni ibya Tanzania biri kugana he? Andika igitekerezo cyawe cy'uburyo wakira ino video n'uburyo utekereza imyigaragambyo izarangiramo unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Nawe ubutaha.